Dunia hi Anglo Cookie War 1917-1992 hi het kham khomu in sei diwa hi ei ho the sim hi aversion atam gbs ji hin seiding jong thasit om na chang jong om jin aji chu inam sung din mun hi ivet ji tengle nampi level a hi lo le nampi thu ho a ki kumde ti ho hi Canada ji mama kha cha hin aji chu nampi ngai lut mo na jong a hi pun in version khana i sei chu khat dinga ngai ma thei jong an hi thei ki ha sei hi jong le idin mun ho chu he su ke sau hi in hi chelang chu na sei sau da jeng mutin I topic uwa analut pai nga lo hete Anglo Cookie War 1917-1919 hung do na aji pen ta hi a hi le British te vai hom la ya chu gamdang dang a hing a kom gam ho zo se jong hi ama ho thupi dung ju ya chu British te so le kola anapang uwa British ten athunei naw noya anakoi gam wa hitan ahin la Cookie te bohin hichi British sap kang te so le kola ga panding chu anado dalovin Cookie te chun kilung tu ta in Cookie te chamthlat na thingthang gam sung British ten alu diu chu anado dalun hichi chun aka owa boina nasata ahin so in Anglo Cookie War 1917-1919 kiti chu hungping do kha hi tuni in a say diu thu hi Cookie War of Independence a hi lo le Anglo Cookie War 1917-1919 kiti TS let khosei haukip research scholar OPJS University Rajasthan in anasut ahin Associate Asia Research Foundation kiti AARF to aniki khut zoba International Research Journal of Human Resource and Social Science then publish anabolo hi ISSNO 23494085 ISSNP 23944218 Impact Factor 5.414 Volume 4 Issue 12 December 2017 hichi lekha airo lechi article ra kona hi in a say dio hin amho website chu www.aarf.asia hichi azong hi in a check thewa hi Cookie ten British te agam sungwa ahung thunei gut naw anado dal naw hi 1777 kum akon anaki panahitan hiti chun ahung chi chi in Cookie War of Independence a hilole Cookie Rising 1917-1919 tia ki he chu ahung ping do tan hichi British te lengam thanei ta ho ki mai tu pi a ki do pi na dinga ki gut na chu thilbai lam cha anahi pun galsa ding sepai su tu ding le galpi phun do a nampum pi a ki gut tu angai tan he Cookie Rising kiti hi vanoi gal len khat na injong a ho bahin British lengam thunei na dodal na mel chi na khat injong anapangin hi vanoi gal len ni na lai chun pu pakang allies Japan pakang tia ki he hichipa chun Cookie te analam ka in chule Indian National Army INA ho Subhash Chandra Bose lam kai na noizin anapang khomun agamu hu na in British lengam thunei na chu anadauda lu na hi hichi agalzo naw chu khunungin ahung ki aso kin in Subhash Chandra Bose makai na noya galzo na chu India le Pakistanin ki hom khending in ahung umtan alang khada Cookie te chen namun sung zalen gam tia ki he Cookie te pule pa khanga kon ana chen naw gam sung ho India gambe Burma le Pakistanin ki hom khendin aumtan hichi chun Cookie te galsat sepai hangsan hausa som lakhat zen Andaman le Nicobar tuikula sungkul anatan sa loin amho chu tua India gam sung ho ba Cookie khu ho akun ahivin chubanin adang Cookie hausa mi som lakhat ma chu tua Myanmar gam sunga kun injong songkul analut lo kidwin amho si hi Andaman and Nicobar tuikula chu kumthum sungchi songkul anatango ahin la amahola alam kai pen pa pu chengja pau dongal chu kumli sung anatangin hi Cookie te chu kicha tija na nei lowa chamthlat ta na cheng mi ho ahivin akhang thusim unjong a hausa pau ti lo koima chan achung wa vai an hom pun amho hi Manipur thingthangam sung si le Nagaland gam mun phabep to Assam Tripura Bangladesh a Chittagong Hills Tract le Burma gama Saigang Division ho anacheng na hi British thunei vai hom hon French gama sepai galsat ho potpole dinga na chi diu hi tia thu anapi uchun Cookie ho chu ananom povin hiti chun British le Cookie ho ki ka a ki do na chu ahung ping do in hichi chu azona in Cookie hon chamthlat a hin del nawin ahung pang do in hi Cookie hausa lin chi pu chengja pau dongal ai san pa le pu thukhomang pache kitipa cha sat pa hau kipte adinga alam kai pau chun zelen gam del na ding lungyal ngai tu na chu ahin sim do honin hi
hitia chu political meeting anagun hona galmi ki ba pi British te chunga daudal na nei dinga hi Bengali gamnoi mi hoto ki khut job ding anasom hona hi heti chun a meeting naw khada chun lekha thot anabolun he chun don butna deum ta khat anamu win Major General DK Palit Kitipan jong alekha bua Sentinel of North East din anariko do in hi Silent le kachara kon Bengali Nationalist Organization BNO kiti ho chun uki house ho chu lekha ahin le thonon British te namphua abol naw ho ha ta a daudal dingin til khona ahin nei na hi heti chun ki ho na khat a konin khat ti in aban banin anom jingin heti ki ho khom na ho chu Bengali Nationalist Militant ho jong agu in anazaw jingun hi gamdang le lengdang dang tampi jong British te thilbol deilo ji a lunghang tampi ahida nu chu kuki house ho chu asei pi un hichi chung chonin chupha lai chen exist power gam Germany Japan Austria le gamdang dang ho jong chun British te chunga hi galbol khumdin akinop tu tawin hi hichi thu hin kuki te chu ha ta in atil kho be chomin hiji chun British sepai tha ta ho chu dauding in kigu na na sata ane be che tawin hi Kuki house ho chu British te daudin hoita chan dim chata le lungza ten pumin ki gonna anei tawin British te akon apu paten anasa sa achen naw gam hu do din anaki gong tup tawin hi hiti chun galman cha za anasimun hichi hol a chun nasata apu thei pumpi ki ti jong chu mithun bun a hi lo le silbun ki ti akon anasim da un hi hichi kuki cannon explosive tia ana heno ahilo le pumpi kisim thuchin hi Colonel L.W. Shakespearean ana lekha sut History of the Assam Rifle kitia chumu thei hi Europe gama gal chu German ten anazo te dingo kinep na zalen German ho to jong kinuk tuna ana semun chutia chu German sepai ho chu India ahin solwa ahung panpi thei diu atiwa hi British te to gal ki sat ki pat ding chun gal kon na dinga ki hasil na sajam thla ki ti chu anabolun kuki house ho jo sele semang pa chong jo si ahin kuki nam pi pum pi chu British te to gala ki sat ding thu an he sa tawin hi hichi thu chu kuki te chen mun gam jo si in akithia jal sultan solam kai cha sat area ahin asa solam kai Burma le upper Burma sector thanglam kai le thumlam kai zampi le laijang area chule achunglam kaya athibung area kiti to Nagaland gam sunga kho hin Assam lam kaya ding in North Kachar le Karbi Anglong area ahin abonin thingkhu le malcha kanbe in thu anathot tawin hi ichito kilhon chun German lam kai ho komadin kuki lam kai mini asolun kuki le German ho ka agu a kinup tu na khat anasimun galman cha im ho chu kuki te chamthat gam Zelen gam gal sa na a German ten supply hin bol divin anakinup tu na hi ichito kilhon chun 1917 kum marha hapta masapen sung chun aisan khuwa ki ho na khat anayun hichichu aisan meeting tinjong aki he in chia chun anoya hung kita lang point izan hampi hi anasei thaun anaki phat saun a hi hichi aki ho naw zui zom ding chun gal pan ding a hi naw he theina thuthot thing khu le malcha ki ti chu khu khat a konin khu khat tinin anaki pe son sonun a hi zo ku ki hausa ga he theidinga golun hengtam hausa pu hin langza chin le la go kiti holoi chun hiji thingkhu le malcha chu anasang pai ngalun hiji chun thadau ku ki hausa ho chu ahin job ngal tawin hi hengtam le goteng kot khote ni chu ku ki galsa sepai ho adia zo tribe le thadau ku ki hausa ho to apan hom wa apan sat naw mun pi loi khat jong hi muluma British ho to ki dau tu na chun len khum thangchin hen thang le thanglen kiti ho changhin thina anato ve akitin chuchi gimnei ta gal ki sa tuna chun adang dang in jong thina manna anatu tamji uchun adang se chun British sepai ho chu amho sanga atha hat mama je uchun 1919 gal ki chai masangin ananung chon tawin hi aile ai sana ki ho naw thu thot ho chu akipi son sonin Burma gama Chin Hills chanin agalhung tan hicha aki ho naw thu pass ho chu anoya banga he akhat na a kukimi kiti taphonin hechigala he pan ala chi ding hechina dinga chu khu hausa ho josin ama gamsung ka chi agal sa ding mi asu tup ding sajam thla kiti chu abol pi ding hi ani na a hausa koi tabang hechi thupi chu nitlo oma gala pan la nom lo omle a hausa hina kun ki sunema a khome ya ki hal thading hi athum na
khozo sin galman cha thel le thel chang le meilo ima akhol ning che diu alina a khozo si chu ki ging sa le ki go sadi ma galmi te ki din te pi jeng theidinga ki go zo sa chi diu anga na a khozo sin ne le cha ding akhol ning che diu ti hi iti chun agam kai che in ki hona anei jingun gam kaya ki hona ama sa pen chu cha sar khwa ananeiun hausa somni leni in pan anala un iti zo chun zampi gam kai ki hona in ahin zui kinin hia chun hausa mi somin pan anala un chubanin longza gam kai ki hona chun hausa mi som lali in pan anala kinu na hi achunga ki sei galbol na dinga thupi ti ta lo in kuki hausa hola a alin pen le kuki raja tia anaki he pu chengja pau dongal ai san pa chun thupi dang kha jong anein kuki te koimachan british ten friends gama chiria akona na sa anei pi lo diu isanga chu british te dodinga ki gut na chata anei zo diu a hi anati na hi hiti chun pu tintong haukip lai jang pa chu kuki galsat sepai hola a alam kai dingin apan sa ona hi tutua manipur gam nagaland le burma gam changia kuki te chenamun josia agam kai in kuki le british ki ka a galpi chu anaki panta na hi burma le lusai hill sunga gal thuthot thingkho le malcha kiti chun burma gam sung chu hapta khat ka in anathung tan burma gam sunga thingkho le malcha anamu masapen chu thadau kuki hausa pu kamja hen haukip phailen jang hausa pa chu hi hechi thingkho le malcha chu burma gam sunga thadau kuki ho chena gam sungin achi son pe in azona in haka hausa ho kom chanjong agalung ta na hi thingkho le malcha chu achi jom pe in chin hill sunga sukte tlasun holngo sijang jahwa kamhau lantang surkhwa le gulngal tribe le house ho kom agalung su ta na hi burma gam sunga chun agomin phungkhai som lakhat zenin british kuki gal 1917-1919 zelengam house hon ai san muna aki hona wa asai thao thupi nanuya pan analaun british te le burma a kuki ho ka kidona hi anasama ma jengin british sepai tampi hakka house ho ko ma ding le thadau kuki ho gamkai la ho adingin anasolun hichun kuki ho kho som lagit vel mejin anahal ha na hi thingkho le malcha chu chin hills akon lusai hills achi pai theilo na aji thum ana omina hi akhatna chun lusai khangdong tha ta mi sangni le zakhat hi british te thupi dungzuya friends gama 1960 na cho anachiu hitai ani na chu hi le agam sungwa chu british sepai hon kiam hojong akisawa den o hi ta ji chun galpat a chalo ding dan hi theilo hitai athum na chun hi le zalengam tua manipur gam sung amaho asata uwa achen naumun hi lo namuna kon british gal bol khum dinga thu hung ki pi chu thanup na le lunglu na jong ananei lo hi a hi le british te chun 1919 ki chailam chun kuki te chu galin anazo tawen echi kuki te galel na aji pen chu a hi le galman cha hoita ta british te abanga ananei lo ji ule galman cha hla sam ji u a hi penin hi agom gomin meithal sangli le zathum le ni hi british ten burma gam hausa za chomchom ho akonin analada on chule ama ho sata jong british te khunin anaki pi thata wen hi aki seidanin burma gam sunga chun phungkhai jo sila a thadau ku ki te ho bo chu british te khutnuya anaki pi thapo ve akiti na hi hecha ki mu cha akona hi burma gam sunga chu british ten aphungkhai che akon thal iza za anachom da oham ti het theiding hi adang si khu hausa pu zauna a british te khuna anaki pi thawa thel jong anapi thawa hin thadau ku ki hobo khu anaki pi thalawa hangsan ta anapang a hivin hiji achu andaman le nicobar tuikul gama songkula kumthuma pat kumli sung anatan lo hi hechi source hi vumson lekhabu zo history with an introduction to Zo culture, economy, religion and their status as an ethnic minority in India, Burma and Bangladesh kiti 1980 a aizola anaki sudo akona so kilado hi chin hills akonin khangdong tha lai mi sangli hi nampu in Europe gamading in anasolun amho chu chitagong akon akiap rangon hopa in friends in anachiun hi Lusai Hills Langkaya chun Lusai mi khangdong sangni le jakhat chu friends gama amaho kipido in vanui galin khatna sunga British te galatula ki thopi ding akisukha ho vetup ding pot ima tho leding in anachi masatawe na hi
hecha mu thei cha hi le hechi British cookie galpi hin Lusai Hills hi anatong khabe pun thanglam kaya upper boinu akona 12 le lighted le ngaphai gamkai la hobo chuniaw khat anasu kha hi 2004 kuma Don Morgan kipgenin anasut to Understanding the Cookie Rebellion of 1917-1919 and its true story kitia chun cookie le British gal kumni sung hata akidaw naw sunga alang-alanga akisukha hoza anaji do inahi British sepai som sagilethum galmunin anakithanin zala som ngala khat hata in anakisukhaun aki holmo amang koima ampun chile British sepai zalile som sagile sagi hi na konin thina anatu unahi hechi kumni sung kidawna hin British sepai ho hin sepai zanile somnga kon zathumle somnga ka hi atha su te diu hin sepai zalia kona zanga ke ka ho hi ha ta ke tong khate te diu hi ati nahi kuki ho chun masanglaya anamanu meithal sauta ta ho chu sang kana pat sang ni ki ka la vel ho hi anamangon thel kap thim ta le galbol dan thim ta zong anahi winahi ichi galpi sungjo sia British sepai zalile som sagile sagi athi ho chu gal akona meithela akapli u ahilole athang kam howa oli ngen ahivin am ho chu galmuna thiden tia kisim ahivin ahi kukite dona kukite chunga galbol khumdia British te akondo naw anukha pen chu general mini command nanuya British sepai sangni le janga zen to Burma police sang le janga zenin ahin belap kinu nahi vanoi galin khatnalai ta British ten sepai sangni le janga zen le Burma sepai sang khatle janga zen kuki sepai galman cha hoita jong nei zolo mi sang le janga vel hambo sa dinga mi chu zat asol jing uhin avet sa chu ahile British te mit muazong hi kuki te hin mancha hoita ta nei hi jong lew galbol dan thim ta le hang san ta te hi veti mu thei hi ahile heche kidawna chun agomin meithal zakole somsagi chu India gama kon le zagup chu Burma gama kuki sepai ho akonin anamat do pi tawin kho zala som ko le gate la a kho som gate le gup chu British ten anahal ha pi tawin hi British India le British Burma ho aniwa ki gomin akithu khomun kuki te chu anaki do pi win hi agom gomin meithal sangalam tabang hi British ten anala daun kuki sepai ho hinsu hat tu le thahat akipi naw akiho khom na jiu amun pi ho ga he theidinga cha sat longya lon pi le adang mun phabem ho British ten ahin hal ha su phanun kuki le British te ka a ki dawna chu 1919 ki chai kon lamachun anaki chai ta na hi ahin la kuki te chun hang santa le nasata in kumni le aki asung tabang hi British te anaki do pi win gal chu analel ta jong lew za bolna wang anachang na hi hichia cha hong ki pi hi Colonel L.W. Shakespeare in anasut Anglo Cookie War 1917-1919 ahilole Cookie War of Independence 1917-1919 ti anaki he sunga anaki sukhale athi hozat ki sundo ahi British te chun cookie ho munpi lin chi ho zo si ahal ha phanun gal chu ahung ki chai din aum ta na hi Cookie house hozo se chu ahingin amanun infal sung kulin athu aban ki seya go na itabang pi dingham sugen thei hidiu ham ti athu abanding akisei ka adingin akoy na hi athu u asai masat pen naw chun hausa mi som lakhat ho chu kum som lakhat sung chi sung kul tang dingin asai thaun Cookie raja pu chengja pau do ngalle Cookie sepai galam kaipa General Tintong Haukip amani wang chu kumsom ni sung kultang dingin anasai thaun hi hicha lima ki muteni hi Manipur gama kon Cookie House ho mi som lakhat le Myanmar akon Cookie House som lakhat mama ama ho si matnading arrest warrant lekha hin Government of India in the Foreign and Political Department Secretary anahi R.E. Holland in 8 December 1919 sui anakaya Governor General and under Regulation 3 of 1818 thupi nanuya anaki manu hi hichi warrant address document Cookie House Manipura kon le Burma akon agoma mi somni leni ho kimat nading lekha ki ji do sahi London Library Great Britain le United Kingdom akon kilason hi chule PS Haukip lekha bu Zelengam ki tia ho page 586 akon 603 ka the Cookie Nation kitina azong kho kimuding hi Zelengam solam kai to Burma le Myanmar gam sunga Cookie House ho chu Homlin sung kulin akham tang denun
สุเกนเทนันมาสตะตะจงอัทอุนเฮปูกำจะเห็นภายลินจางเฮาสปูลำไกนาอินเฮาซาสมลักเจนจูบาร์มากามาตองกีกิติสงกุลาคุมสมลังอาสุงตังดิ่งอินอัทุอนัตันตาเวนเฮอหินละอัทุอันนี้เวนาอาศัยกิดวัจุนอามาสาอัทุตันนาวจูอหินสุนีมุนกุมทุมจิอันดามันแอนนิโคบาร์ตุยกุลกามาสงกุลาตังดิ่งอินอัทุอหินตันปีตาเวนalangkan aku ki hausa somlakat Burma akun hojong chu kumthum chi tonggi songkula tangdinga kisei ho chu somkhat join Andaman le Nicobar tui kulgam songkulin ahin tha alut ki doben he pu chengja pau dongal wang chu kuki hausa hola a alin pen le alam kai a hi na ji chun ama chu kumli sung songkul tangdingin thu atan pi ta wen he India le Burma in 1947 le 1948 komin independence ahin mu hlon to ki hlonin Zelen gam chu Burma le India tin ki ani aniki sultan kuki mi ho chu India le East Pakistan to Bangladesh ki ti hun aniki hom thang be ki tawen hi Burma in independent ahin mu zo chun kuki ten am hoding mong gamtum anathumun ahin la Burma government in ananok pi pun hi sang chun kuki le naga akingom wadinga gam khat simpi ding ativin ahin la kuki ten hi chu ananok pi puwin hi India lama chun 1930s laichen Kuki Chief Association kiti ahong ke phut do en hichi chu khunungin Kuki National Assembly KNA tin 24 October 1946 komin ahong ki khel kinin am hojong chun Burma gama Kuki te tupanga Kuki statehood muna dinga anago no he ahin la hichi India government koma athumu chu za pin akinai poiti in Kuki lam kai hon anaphung do na he Hizo 1960 chun Kuki ho chun Mizo National Front MNF movement chu ahin jop taw ben he aji chu Kuki ho chen nagam sung se si chu Mizoram gamin ahop tha theina dinga anabol zo he anglo Kuki war thu a akala a detail ta isei diu akisei lo tamta umna lai ding hin hizong le anglo Kuki war sung si umdan chu summarize tabanga neu khat ka hin se hin akiting anglo Kuki war 1917-1919 laya agama hoki buludan hojong in a say be diu he tuna ding in hi chan chu hin tin na bon savin stay safe and stay blessed